Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haba pa si kikertong ki banyakon ya ke election MDC, ban mi khmat si ke Gentle Hills Autonomous District Council. Hadu ka khandai tarik mentau benai rempang arajar ka khandai ki balatikna ki banyakon ya ke election baro kiladon si spa iwengon. Na ki arp khandai tli ki constituency hadian bagi khatwengon ki balathap kerteng haswa ki lakaran dien no dak baweng no ru ya ka kerteng jongki kini ki balakan ran dien no ki dei nyongon na West Gentle Hills District bat sawngon na East Gentle Hills District na kini ki sispa iwengon ki kertong ki balatikna banyakon ya ki election MDC ki kentop ya ki arp prangon na kaseng National People's Party arp rengon na kaseng United Democratic Party ka prangon na ka Indian National Congress Kendaingon na kaseng People's Democratic Front, katba ka Hill State People's Democratic Party pat, kala penyakon tang uwi kertong. Bat kiwai pat kidi ki kertong klemseng, kibadon kat kendaingot baro. Ini wadaga central government ni, da wanda kita amend ini kata, artikel aspa frapau. Lupu luan gadare kondi, da biang konsil ini, staff bukan di paiba ambil. Dengan cima, biji sikit, liburan minggu kau teriyung, blok teriyung kan, jangan kau teriyung, balik semua kau teriyung teriyung dengan persak, blok teriyung, teriyung dengan blok jadi, dan keimlang salang cima apa yang minta keimlang salang, yang mana ini dok cima kamu. Kejimpan man yo yang awak lek gani election itu kwa ni kejim sekri pakai di paiba yang ga kende long ji konstitusi bat hiju ko orang yo cibon ki kam budang sa teng dua mem pendet ko konstitusi tetok ki daw ko penman yang segawi lek kwa yo krek lang met mesin ko ki paiba ngado sedang hado kut kesan sen tetok ka thang ko hikmat ya ka lana waju job solo tu job le kwa awama o government of Meghalaya ni government ukuram gaya kibro ki on kiran ki an kirol ki wachnanga district council open ya kiriti dostor kakang warabo bentah hak constitution of India hak sixil wan ra ki development go bontai na ka bentah district council bentah district muro ya constituency article hak juga percang suna ki an kirol nak bentah keman ya dah yang kajat guru nak bentah bantu ko kiwi kan kita lagi ko kibru ko kerpang nak hadani ko ni dia kita nak ki jingkwa yang jingku bon jingku kita to kita tu kan itu kalau kau mana dah jisin dah jawab nak semua yau ni ganti dah rai biang mobil biang kau biang aja jing kecan yang kedua Idau penman ingau, yele biang ini election, apa kini ki, sandali sinem mudalai, kejeng lalu ti yang sibun kam gua, dapat sanggil lain, dem mio pendap, jing itu yo na, emo pok estik komiti, dapat sanggil cunai ki anya jing itu, buat cunang gitu loy, berkaman kami, yang lain ti jing itu, ki anya karu apa kamsil, Andre kejing kelai yang sekarang por mie pendap lagi por gua boy. Jadi dah vi orang nang bon ku satenya. Pada jing itu bagi skem ku ada propose apa konstitusi yang ada. Nang bon skem orang satenya don ning sini. Kompui pendap hamtam jing itu gini special assistant kran Wanda central government. Dari itu kidau berlukat ku ngada ku al job budian lagi cunai lagi an bon ku nang penting apa konstitusi. Katong ke yang ada nak jing angno ke yang lelek biar nak sian nak tiang ko le kemudian satu ibu yang i kang pi MDC kemudian imbie irap kat kang jing angno yang di butar yang i nak nang chong chong yang i dang buan ki wa not ki dang MK ni ke jing irap awas kit bersama gini apa ini status nam kat wi imbie SKM yang tak ya kamu duduk dan dari satu anda kejindunan ang bon. Dah halal ketika nang rem nasnya udang anut oleh kenang wi pendap tahu benar. But satu oleh haji itu buat development senang tahu. Apa konstitusi yang ada.
Yo adang bun kita tahu kita ngadang kuat oleh dan kuat upundap kat kami buat emisi yang alor kata kita rim dan kuat boleh biang hari jing tu wa ngada amal spasna mau pok JSDC yo le wa kejing yang kam dan bun ni cari kam ex member oleh am ini Islam tu kejap itu dan bun di kam ku satai ni yo angno di tu itu ku building aduk kan yang punya pendap kami tu kata ke jung darbar kam dia ini dan satu iwa darawan deki member newly member am kejing sistem but satu iwa ke am nado menswa kam tam yang mesti yang dah kaya mesti yang asnya on kalian yang aman ko kam kelong sentuh yang kejanti yang euro ko jangan kalian yang Hajing itu kaya mesti yang angnut wa kam nu pelai ka cuma nang wa kaya mesti yang irman ko kajing mentoy ne banta ko council yang kajing itu ko revenue man kale kajing mentoy ne banta kita binong chong yao chong hat itu bat kajing mentoy le ne banta ka janti yang euro ko kata to kajing angnut yang wa yi no ong hagawan ko pori ko kala demi kata to isu nak kamu man he kata krisis bunsin ke jingduk keduk tulop yang ginahika yang gi staff te kunung kong he hak jingyo yang yaman MDC kan ni mut hap concentrate kamon tang yo wi wanra ya ga tulop waar mut hak jing south tok yang kamu buru da m hak ni ke council yo iman emi kata ke jingkit kli wa kamon wanra ya kata ke development ya ke council ya uyi penra ya uyi penpo penpen ya ga konsensi hi yang i wara bui bat kamjo ya ke district hi yang i wara bui ter kampong ha ke jing south tok yang ya penmiat ya penha cucu na kapor cakapor ya ki an ki kendon ha ke jing yato wa ka sencar ka kadar kam tam ya i ki jaj buru ki wa kian pat o emi la kajong kabor baru emi la kajong ka riti gudustur kam ke district council tau emi ke jing kit kle o penek persa ya ka te cucu cibon gi benta dua UM kam kat kauman kan ni kampung nam to man MDC to emi ketika thong tang ni benta yo man MDC ni yo man he buat Henry emi kata thong kawa kamon u thulat ni kamon wanra ya kita di development bat kamon unang pengklan cucu ya kesencar ke kadar bat haji to baki an ikendon yong council ni kasni it was a dream come true jingim yonga ingu yo penrat na jerong pada yo file ye kan nomination aperdi ke jing angnut wo cekri ye ke pajba da slemba kani to ke benta ke wali ke yo file nomination ha kani ke yung he yong DC hai ni ka dreams ke yonga ka wo a service ya kani ke constituency yonga Khatpra Jwai Central Constituency wa ka district hi wro ko wi ke jing angnut wa thrang ba wo cekri bon ki kam ki wa yo kau tre chnong yong ka nong chong chnong yaw mu siang nga represent no na kani ke dong nei dai daw yo ya ka jing tikit ya ke jing suba nei dai daw na ka salary ke yonga wo yo 50% nga kularo e ga chopet ba arpa percent to yo thungo di street angels yo pengkoi ka kani kaluti sengken hayaw mu siang woro ka bertip pi pet ba hayaw mu siang khut iga to kayit khmi hai por election don ni mandadep election de malin giga hayaw mu siang rai nga kau tre kau khon yong kani ka dong ka chnong nga em ka jing klik ko he ba ko arpa percent ulai ka cha ka youth development program wo chibon ki program gi khnro yo to angnut bahagi pli cham chitom bahagi utho ye ila thok khi thok re wa ya ki kampure puthi gyong ki nei dei daw man po ha ka thong arpa percent na ka salary ki yonga ulai ka chaka career counseling center wa utho ye experts wa utho ye ki nonglam luti wa guide ye ni khna khanru hagi competitive exams lani hagi career ko ulai len gi wa pher ko benta ko chipau na kani ka san phau percent e ga chi ki sem chiliang gi kup chiliang ki pli i to kita gi wong gi ki tribal ito kita terjadi berupanar ke berit pat ni daw MKM bah yang kau nong mit kemat lada poi ha ka bor o yada ya ki na kini gi wa
ulang shop yaki ka amendment yang ka 6 schedule man ka kajing kemen kajing e kublai ya ka sarkar paden yo prime minister gari yang iu Narendra Modi wada eu wada amend ya ka 6 schedule cibon gi jingkala wo wirap open kala ya ka an daga wo yo ya ka state finance commission de yo ya ka ikhtiar ko khalan ba yo open kala cibon gi an hakani ka 6 schedule amendment bon gi an yo bi hadisi council man session gi du cikanta du stenganta de taliwan gi handai bon gi isu yang pai ba mem pelam gi handai nga jing ang no jing thang ga yang nga wa wan ra gi isu gi wa pher wa to gi bil chongkha wa to gi yo drugs le wa dakta bha ya ni ga chnong juai gi yang i bon gi isu gi program gi bon dau kawang gi hajrong gi tengkong ka masih chipi gi pai ba ham artati ni ma tai hing ukre unai bantayong pi ka majuk kre job election ha college artem krek citom wan ra gi development ha pok keng nang ba government college hai tai cibun kijing ang not yo nga wo le ba nei tai dau pai ba ka api lia pi ngo dem yo konrat na jrong e wala da man ga man ga yong o yo man ong nong mi khmat ye pi na ga juai central constituency begini ki kenten gi pajak sia ba karpat e pi chon ho ma tai bor lang hing ka sambol yang o ga long live NPP kublai cibun Ile urai wo ile biang ni election ye ba hade no de confirm I perchang yu push ga ngiet ga ni wo pom sia ga ha ga ni ga por ladam sia ga ni ga por man ga kam ki ye ba ye ga ni ga propose amendment of 6 dil na do usnem chijar khandes pa khande wa pra kawan kita ki team dali ministry ki fair jowan ni so ministry mchwa wo ye klami wo pom sia ga discount ga 6 dil ga finance commission ng India re man gi man kam ki Yagan ni kentile ai porwan bu officers a Delhi da usat kendra gat ong ayo wa na de yo gani kaman kam ki go yo krum yu klaman go por bo ba man de klam ni piliwan de le de kut go ong che gani pher go ba prime minister ng India da man determine wo pensia ga wo yarap ya ge north eastern state kamen men ng ni ga 6 dil ci sen dap sia gas Gadis Council haga Article 280 one ga direct funding na Delhi. Nem kam de wo tin sari, nem kam de umani kamaman Gadis Council boros katende si ga state government ni kam si ardang. Penjo go kam penjo drip tarau terkau kam te. Ai tangirong Gadis Council em yo bam yo ngau mian bia dinget. Nei dau daga ni ga amendment ga tuan ga paisa ne dai direct Gadis Council bagi department gu fair le online Gadis Council ga tu. Ile biang wa perkada wa yo wam em leader de council ini kyo biang yo take up agani ga matters chedali gayang musyang ngamong bintu man ga project da kre awna dong da wan ra ga sanction dep sanction ga ba khande ku duna da play ga first installment ga mun ru le vaule lak sa installment dang sa man mem de man siam nga ti one gi siam we lai del hi man ga por taum ye gi wan ra ga second installment go da dep sanction da bo hal mari dong churi thod ni na macam tau ne da wa da da mile biang ni ga MDC election da mem hai te this council kani direct funding than go he bo pen mun toy ye gi paj ba direct na Delhi this council direct go paj ba da mem mi ami gi bru go champang go li tho yang ni poisa sep ai awra ga central government eta yo ga du yo ga ta da jrong dang wa me tip sap li tho ga ini do jingber kha nga wo rai wo chimi ga rai wo le biang na gani ganti nang wa yo ga tai direct funding go ban ni spa klur ha ga system nang wa ikon yang gari jaintia mong du constituency nga mong ru gi ruwa ma po ga ni ga thaw ni jwai re ga ikon yang gari jaintia yo im gi ba ga ni ga direct funding Lai dia mesti nga adok ke ni kelap komang pai yo ya kini choice 19 choice of conference hai jumut yang nga to nga hi jingla niti yang nga nadok dang khian adok ne ke sini wa skar pai yo ya ke chong ka thau yang nga ro hi ke yang man ko ko pe ajo ipor open back so Iwan Yeron kam gadang sa tan kita dan nanti kita Selamat doa percang le itu bahan yang kita jing benda itu lamen dan satu sedang juga fair ke produksi
Dari kecing percaya nga kini sepau kini kecilan, cuma man kiwa biang. Dapat na ketika tahu kini kesan senam beradab caram apa ba. Mari kini kecing caram yang kini kesan senam. Penman biang go yuka jusnau na kipai ba badang kam biang di ngasa cisin. Kecan di pembor nga kini kecing elek. Bati daw ngal senau cimi kini kecing rai ko ba ngalu elek biang na pentak pandra biang cisin yu konsi maka boy kapar aki benta yang jingit to berskapsi di kendau kecil dan neki empat dan neti dau bakat sarkar state yo aki dispute area man go nak sarkar asam la indam chupya ko nak sarkar mekhlia la man am chupya kita di dispute area bata yo kita kibu yo kita grup penar cibun bikin canda bang jadi WM kam MDC wahadan tam yang ki M ko kejirap ko nak benta yo kita di grup penar